wami kokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathotshisiweyo. uJehova ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezelela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa itilongo. Ngimenzele umnyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindezela lukaNkulunkulu wethu. Ngiduduze bonke abalilayo, ngenze ukuba abalilayo eSiyoni baphiwa amaqhele esikhundleni somlotha, amafutha enjabulo esikhundleni sokulila, ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangeleyo, ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga nokutshaliweyo nguJehova ukuba dunyiswe. Bayakwakha izincithakalo ezindala, bavuse izindawo ezichithekileyo zakuqala, balungise imizi ebhujisiweyo, izindawo ezihlanu izizukulwana ngesizukulwana, abezizwe baye kumela ukwalusa imihlambi yenu. Abafokazi babe ngabalimi benu nabaphathi bezivini zenu. Kepha nina niyakuthiwa abapristi bakaJehova, niyakubizwa ngokuba izikhonzi zikaNkulunkulu wethu. Niyakudla imfuyo yezizwe, nizibonge ngodumo lwazo. Esikhundleni sehlazo lwenu niyakuphiwa ngokuphindiweyo, abadumeleyo ukujabula kuya kuba isabelo sabo. Ngalokho ezweni lakubo bayakudla ifa ngokuphindiweyo, intokozo engapheliyo ibe ngeyabo. Ngoba mna Jehova ngithanda ukulunga, ngizonda ukuphanga kanye nokubi. Ngiyakubanika umvuzo wabo ngeqiniso, ngenze isivumelwano esiphakade nabo. Inzalo yabo iyakwaziwa phakathi kwezizwe, nabantwana babo phakathi kwabantu. Bonke ababonayo bayakuvuma ukuthi bayinzalo kaJehova, uJehova abajabulise. Ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova, umphefumulo wami wemana wenama ngoNkulunkulu wami, ngokuba uJehova ungembathisile ingubo yensindiso, wangisibekela ngesambatho sokulunga, njengomyeni efaka iqhele ngokompristi nanjengomakoti ezihlobisa ngemvunulo zakhe. Njengokuba umhlaba uveza ihlumelo lawo nanjengensimu ehlumisa okutshalwe kuyo, kanjalo inkosi uJehova iyakuveza ukulunga nodumo phambi kwezizwe zonke. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku kude kube ngunaphakade. Ingoma 267. Imini yecawa ibuye yavela, imini yomvuyo omkhulu, imini enkulu yenhlanganisela yabantu benkosi Yesu.